Zdravo, dobrodošli na moj kanal. Danas pravim jednu pitu krompiršu. Prvo pripremamo tijesto, juhu. Za to ovdje imam 350 g brašna i dodajem jednu kaškicu soli. I tu još stavljamo ulje, otprilike 3 kašike. I zato vam je potrebna normalna voda sa česme. Ni topla, ni hladna. I vodu dodajete po potrebi. Ovako se zakuhavaju, prave tijesta sva za pite. Znači za sve pite. Slanje pite. Ovo je tijesto gotovo. Još ću tu dodati ulje i pokriti folijom. Da nam stoji i kad treba tu. Ovako tijesto ovo se može razvijeti za 15 minuta, a može da vam stoji i po 3-4, nije bitno koliko sati. Ja sam već krompir ogulila, luk crveni i bijeli. Stavit ću ove 2 manje glavice luka, ali prvo ćemo sitno isjeckati krompir. I kad isjeckamo krompir, dobro ga operemo i ocijedimo. I u tu stavljamo 2 glavice luka i 2 česme bijelog luka. I dodat ću u to još lagetu, sol i biber. Za ovu mi je pitu bilo potrebno kilogram krompira. Krompir smo dobro oprali i ocijedili. Sad križamo luk. Dodajemo još i bijeli. Sad tu dodajemo sol i lagetu, ja sam zajedno izmiješala. To po želji i biber. Biberom stavljam malo više. I to izmiješam. Sad trebamo da tijesto oblikujemo. Sad razvijam juhu. I pospete da vam se ne zalijepi. Sad uzmete kakav imate stolnjak i prostrete. Ovo se kod nas kaže čašav. I sad razvlačite rukom. Vidite,
Juhka ima balončiće. To znači da je dobro tijesto. Znači, ovako možete sve jednu pitu da napravite tijesto. Znači, koju god pravite. Je to bila krompirša, burek. Ovo će biti krompirša slagana. I sad ja sačekam 5 minuta, ili 10 da mi se juhka malo presuši. Juhku sam sušila 10 minuta i sad počinjem da slažem. Tepsiju sam premazala, ali moram staviti sa strane. Prvi dio otkidam i stavljam. Sad počinjem da slažem. I sad ide red krompira i red juhke. I tako radimo dok ne potrošimo sve. Još uzela 30 grama puntera od topla i malo ulja. I ovako svaki red mastimo. To su do sada stari nane kažu svaki tavan. Kad je gotovo, neko izvadi i proba krompir je gotovo. A mislim 25 minuta, to za moje pečenicu dovoljno. Ovdje sa strane moram ostaviti jednu bonelu za kraj juhku. Kod nas se to kaže stare žene, tako sam čula. Ovo se zove duvak. Vidjeli ste, juhka je jako tanka. I preko toga još prelijemo preostalo. I sad ide u pečnicu. Moja pita krompirša je gotova. Sad je spremna za jelo. Uz to imamo i jogurt. Ovo je bio današnji moj prijedlog za ručak. Hvala na gledanju. Do sljedećeg puta. Zapratite moj kanal prijatno i komentarišite moj kanal. Šta vam se sviđa, šta ne sviđa, šta treba da poboljšam. I to bi bilo to.